yemu akwa baby Adom TV bedwam dwumadie no eso yemu ache ya de awurade ase na wotwe mu ode ache ye nkwa ya nto ye ntua mframai bill bia ma so moja iwu ntua hwe nti awurade ase da no eye bebre koso na fama no na obenam eno so waseda na se de woda na se na eye nhira na eye nkwatenten na eye apomuden pa edemont ye awurade ase da de mfani ebi ameka kire osenye wa hoden enye wudin awaje enye wa ho fenye osika eye owura no a okese no na nabasa kese no kata ye nyina so tu sori afa na sedama no na bro ho ase na bro ho ase a unyame no ama oso na de nyame nso nsa wo mu de ne fefe ya eye timfa ho nto wa ho nim so ana wo nim de e de awurade ase pa ne ada wase se bribia wo fidie no da ha e da mo ase ene ye fiada ntimene owura Jordan JP Bismarck akwesinsia boatin ene gina ha anopay be me na me mo ache afiam joso na bia boko nyame adom na admara when was the last time I you exercise papa oh that was in Chantro Baptist Suffolk 8 you that was the benam nante and Friday so that was Wednesday no yeah that was Wednesday until week we are once oh there been most of the time yeah I'm used to treadmill me call gym me used to treadmill for Saturdays and Sundays but the more fear said yeah within the week you know to me call best a 1 hour walk yeah you know yeah twice na the wo kire no pay no enkyere se wo ye de wo so me say me more hwe so but me kyere se de wo ye na no pay no enkyere se wo gina treadmill bi so na wo 1 hour walk bia ti be me no ani die mu a ye ma no bia bagba obi ehun ne me ye bia ti enkyere no ano no so me mensiri wo nua wo so ye bi exercise ye enye 1 hour ne ye bi 30 minutes is enough nkoye kiki 1 hour be wi echo bete so ana ya hwe wa kira akwa just a hospital o de 30 kakra because wonye into who starting with a boom 1 hour wa hwe ahumi a be to kwabrane asomo no asante hye wa aba so na enye no a kone 30 sawoti timidase se watie na wo bisa masem pachore imizare na wo ne ehe na onya mamponi tesa kokodro ketu ase uni mimi sa me tese wo bisa bibi na me ka se osum to bia o ti wa concrete mi o sa so bi fro na so bia me dem asum nya me sa de ye bia ye no kore na se wo hu de ekoso yi enkore wow so far me ka exam oh yes so far ye ntehwio omuye ntia ba me se me te kakra bi me se ke me report bi se ya piki e bi no mu ana bibisa but me come empire ne sanka this time ne de tese yenko twa akra bia pepesi mu we hope so we hope and pray so ntin kra no de amoya mo nkoso anye hwiade no na na we can be edu watch papa we akofia sare ndi common yenyi sa hu na wo exams mu no enfemfiri ho no exams ni do or die wa brabo obesu ye does not solely depend on exams but ya memo exams na kwa say one pass ya o say osu wiase abrabo abawie de ebinsid se sad ne to adesua for trimu a then woman options say you do or die there or semfa any avenue bia na me pass bi enema CPF edoso ye desuam that you poor forget because akora nim say no okwa akotwere no se wanyisu other means and fan pass here wiase be hu ne say wa mobra sad ne entra ne enyi fanfiri kwada no na akwada ekotwere so hwe a won twere so hwe with an ability ne obetimi atwere no won twere na awofo na no ka o say awofo so different baby ma na brabo ne koye say exams no kwa no last stop yesu yen hunu ye mofra no dia na mofra betimi aye beyond a bia de sunya wo sunya enyo bia na betimi a doctor enyo bia na betimi a pilot and enyo bia so na betimi a kirekire ni ba kirekire ni bi so hia plumber kirekire ni bi so hia electrician kirekire ni bi so hia mason ni bi because kira de ni nyina wie no oje boso mi aketwe no peden yesi enyo no na besi eye mason ni na besi eye plumber bi na be hyehye ne pipes ndi ama no na electrician mi so awaya ne fie ndi ama no
tie me ma ne hunu on potentials na ye harness on it etina akwa abrochira amofra no ye nsua ade ni nyina mom ye school of addition so dos ko ye BECE 8 9 subject ada ide enko easy but this time no kra on de omaye no efe also am start Wednesday no at least Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday wo ho wo mo de beje wo ho me aye Monday and Tuesday there unlike like you starting a Monday over two Tuesday now Friday watch one and kwa one ko depend mu amonye French o why we your friend so say twa 10 oh ada ide enko Munko so why so far so good and you maybe so far so good there was a come afefe munyo mo ho sua na no so nche me se nkura no bi me baba ko a ne mu duro no se de o chen Aisha slim se duano kwa de man kwa woni ani sua no a na eno so ne ye gina ka se awrade nti o ma mo bra nye kwa monyere mo ho na ni awo no anso na ebe mu ni anyensefo no ye nkura nketo a bradomonline.com behwe we ya rehosem na o se edom su ko ready komu yia na behu Kwahu Praso said you know about more amania BECE candidate passes on in Kwahu Praso. Pressure na no odin. Minim de say examination ho say de you say no yarida do say de you. Yes sir rade pa. Ye kwa ye mompa ye nso nkura no so. Ti we no yara hosem e no asi e wo ho. Nti ye no eno no. Mampani so ene wanya nkrata Omo say nkrata mu de kan say yen sake give CEO no over alleged fake PhD. Doctor computer. Ono ne computer. Ono da give ano. Say yes we JTech. Actually kwa kuma say. Sa doctor. Doctor onyi friend so. Because enchiremu no de beba ne kono fa so nya sa doctorate. Anya possible. Insisi so. As a PhD kware untumi nya without being a classroom. Ya editor kwara. Anya better. I'm saying so. PhD for no ya do. Onyi fefe. Em say na. Eno na o match competition. Abrante ba ko start sa campaign. O say Obama ya. Oh, okay. Atre krata recommend mampeni say. Be bi ka kono. Abamu de ni die integrity. Nya de adwuma. Enti se odiko se kase ni na se suampa se title odi ato no so enye papa dia then because of the integrity nti mampani withdraw an appointment asemo na bi muso akokodru dia wonye me menye doctor chese me more doctorate me mfanto me ho so na na force person odi doctor to ho so odi professor to ho so na better na there's a why chef. I don't know. Almost okure ni kapre. Munya adwuma di kapre. Ade a wonye manye. Onye doctor anya doctor. Onye doctor anya doctor na ye nya na etroto ye ho so. Technology and communication minister Sam George and what the kokobo na ema radio stations no. After some company ade ade say to just nka omo extension kakra. Na wo mfa to wo ne ma yie no wate mu ko san monye de se fata nti sa after no expire dia ene emra no de wo ho omo di be ye adwuma se de tie ene drum ya can say ban on drum and noise making no ya left it nti homo war preparation no so eguso ene obadomonline.com a pictures ni nie so em say no anwumre 5 pm sir and I'm pretty for left here sir the mama na say am na asante man ponso who say the so nche to dey your name eyos yes ye wie ye no empenfo yi okay tie say ubia wo yi bia betimi aye okay ubia wo party bia betimi aye bia na wo person wo yi bia no ayom nema na na ma dia beto ye nkwa asore so okwa aso ba dey no yes amamre ni amane sa eye adwuma no say ye adwuma ti sa nso na nkran potamu mi agodo a ye de ehon to ye nso ye montwene mo ye nsam nye de bia bas ye ntutum asin mi amonyom obetimi akotena hoku akọ ye wa de say ye yi e de free ho hwe no ma bi so ne ye bie ebesi aso obi a ye ni tua no na me bo say nkran me ni me say ogamanche lamanche na me gwamanche emia no a enti other tools so de Baomis
So fall wo ho de a. And I say ye hyemu no obi ye ginani. Nti menim say ebi a maybe. Na na man visa ayemfoko kese me se betimi aka bom. No my day. Na ebi a ye di ne back. Nsusuye de. Omonye. Wo ba da be a wo do aya amamre. Amamre ni amane. Nti wo ntimi besesa no nsusuye we no. Ye ntie na ntie china. Nti sa pepepe. Wadoma. Ye hwe de obon kra. Nefa daily graphic double kata and share asye. OSP conduct a search on S70 special prosecutor say afi wasa asye edoso SMF4 NMM na on se nemo omo ye no susu ampa se nyina na amamra ekwan so state enterprises must sign performance contract siga pen for na kan say yem ese aban CEO se o memro se odom sa sha apam krata ase sam padwuma de shom so lebo homoden amna wie peyo o wie abu akonta se contract na de ma wo no akatwa no mo je no akatwa no mo je no ene performance na ba ne de nya me ni pa ni Ombebre won wo say ke mom 3 difference no eso papa gabo no so aya semo if you show performance pa na be no adwuma yi boka adwuma da bi e bo sia na de to ne ma enso see you akatwa na so gira 100,000 what is it adwuma no e boka obi je 100,000 bosome efia 135,000 125,000 nyina go bosome bia sa bosome bia ayo ngwa ya hen no o maye mo aban adwuma ko me ye mo sa aban adwuma ko ye bosome 100,000 I said cocoa body almost 95,000 say a year wo ho nka ho incentives like one allowance no one enka ho na bi kura de ye twia ama omo gardener age 4,000 ayo ngwa mane nyongo ay Ghana ba mo nsori ahomache o say mo nsori ahomache agwere omo report as in 8 omo ji kura che mampani no so sa sam na wango say ya ka now politicians will never be one in this fight because they all come and benefit they will all come and will benefit to make come and what to now we are benefiting now man for na year adwuma no tempting kwa na yesu and then when I'm next for salary and when I'm the choose obi next before penny people say where the green nurses for the no and mama a retired nurse ED also why year adwuma 40 years no a okoje na home the man no say retired yi asefem and the presidential staff for year adwuma finish ya na wi a only next gracia 600,000 muso is gracia yes the last week your man for 600,000 6 billion finish ya 9 4 years wow so so sa baby obesaje aish says gracia 4 years I'm only nim 8 years old ebe kakra adwuma bia beka dem na air politics wo bia de no ho ahye 600,000 Ghana cedis after 7 4 years 600,000 yes 6 billion de ya munka odu no baby e dru ya pa ho ye kwa eba 2000 mo ya sesa sika mu da so ka ye nyahwe 6000 baby 600 nurse say ne be kofia obenya 600,000 asemu teachers say ne be ko ho jim after 30 years you obenya 600,000 yes remo I hope say by this time 4 hours meeting the kwakra dey say esa nka ba na nke na de achi ye na nke ate so omo nyina ba adwuma mu yes remo ni die mu ammo awo mo na adwuma ne de omo yo omo ye ketwa de kakra ma wo mo kakra ma wo mo omo so kon like omo esa wo ye adwuma wa wo ye na wo se wani agye adwuma na wo ye no because ene me wo mu ni ntikura no he ye bo prumu kura keke kura na wo sore na wo ye mumiamoa boa ye ho na rather than say sika na say kakra bi no mo benefit no anu odi ye se mre na so ene mre so fancy dem kona we dey fancy ha na dey chiri fi awre ba sika sam no ya wa hwa na obi ti wono wo su mensu 4 years mensu na ya what this 600,000 after 32 years kurula kura ntimi ntobi asemo tabi ababono de me de
obi so wa bom pa ya sa ya de be ya ese Awurade be ye ya Awurade ta hia say obi de ko nanim na fe ya obi de still ka the politicians will tell you say ye adwuma na ye no ebre bi etimi free office obi ansoma so be politician intwa so ne enka no asemidika baby okeka ko no this year na asemidika na so de amount ya da say Radio Fosu 97.1 ya da mo ase papa enkra no we shemo all the best Radin Kaimo na mo ntwe na maka cha say mo mamu na ho enrashe ntrotro kan ade ni nyina de 4 or 5 questions no de onim say we ubetumi aye pa no di kan ye no na exam na no fa o paper no wo mark na no ko sa de wati kura won say no mark o fam iro hu nkohwe obi de so anhwa no kura na eti na de ne ne ye enko bi so obi asem fa mobile phone bi anko enko ye de ohu beba asem what you say ye ko na agudie mo nsem fire for fire hey by this time I go can see na so kuma nkra ndi sika beba so mesro twa ani de mo utwa na wudi a wa hu 1000 abeda wa yi so no yesro ya afa enye bibia ene ye be ye busa question ba ko mienu enti ye betwa bi e wa ago kan see so rekese du buadi beba na afi pense mo mebo ana se medika eno so betwa another e wo so 1000 star 281 hash option e 4 beje 1000 weekend mu an ye wura no na so de asho ho wudi a ye fra wa ni de mu ya afa enhye da num phone na wo yesa asofo na mutwa mama oda mama mpeke ye kwaba